Gospodine Minskiću, vi ste jedan, možemo reći, od sretnika koji se usudio 2009. posaditi malo oraha. Evo, koliko ste posadili oraha, kakve vrste imate i kakvo iskustvo za ovih, 7 godina imate? Posadio sam 4 dunuma oraha, to je 56 stabala. Imam 3 sorte oraha, posađeni sadnice, znači sadio sam 2009. Evo ovo ti je sad, vidi se i samo. 56 stabala, kao sam rekao, 3 vrste imaju. Jesu počeli prinos, što je najvažnije? Prinosi jesu počeli, ove godine sam imao lani, ove godine sam imao još bolje. Znači sad i treba hraniti što više i bit će veći prinos. I svake godine kako raste drvo, raste i... Normalno, jer sad je ovo pravo, sad ovo što se vidi, ove mlade, znači on tek sad popunjava unutra pravu stvar i on će dogodine tek zatvoriti. Zahtjeva li orah puno angažmana, puno? Šta je njemu bitno sada da bi dao plod? Njemu je bitno, znači samo zagnjojavaj, najbolje otkopati malo 5-10 sanata zemlje, staviti stajski đuber i zagraniti. Znači to je najbitnije ovdje u našem selu, to je sve. I normalno zaštiti ga bakrom u proleće i u jesen ako se može. Stablo samo. Pretpostavljam da nije problem za plasman, da se oraš mogu prodati. To je najmanji problem. To je najmanji problem, zato je lako. I u Ljušci i kao... I u Ljušci hoćeš sam se vati jezgru, ja imam nešto familije kod kuće, mi to sami osušimo, istucamo i tako. Ali sad zasadnemo direktno veliki problem, neko sve to ide ovako. Nema gubitaka u odnosu... Nema gubitaka, dobro, to je ulog koji su morao čekati malo, 5-6 ili 5-6 godina da i dočekali. Pretpostavljam da je to bolje nego bilo koja druga kultura na toj površini zemlje da je. Pa ovo je zemlja jako dobro bila, ali ja se, mnogi su govorili da sam i ludi, nenormalno što sam to posio na ovako finu plantažu, zemlju, pogodnu, ali ja sam imao volju, to jeo i ne želim ništa što sam stavio tu. Ali vidim da ste ovu prazninu popunili, dobro, fino. Normalno, ovo sam koristio prazninu, između toga, znači sadio sam jagodu da bi iskoristio taj prostor dok oni ne kreću njihova. I ovo je zadnja godina berbe jagode, znači dogodne ovo će se ugraditi, sve jedno će biti samo plantaža oraha. Prinos je bio ove godine, znači imam 56 stabala, znači po neki jedno s drugim 5-6 kila, kad uzmem jedno s drugim. I uglavnom to će rasti definitivno svake godine sve više i više. Sve više i više, još sam ja nisam odmah znao, nisam bio upućen, pa sam sikao dole, ove bio pusto grane, pa me to kočilo, znači da sam ove pusto, to bi se morao da bi, jer bi ostalo mi previše nisko bilo. I sad sam ja to skratio, ko se vidi najem da se mora raditi, prolesti između njih, ali tek ove godine, znači on dobiva ove svoje mlade i on će tek sad popuniti dogodine ako Bog da biti berba svake godine veća i veća. Pretpostavljam da orah kao biljka nije toliko podložen klimatskim kao druge. Pa normalno da nije. Normalno da mi imamo ovdje našu domaću, evo ga i ovdje domaći orah, znači kod nas je ovdje uspjeva orah i znači to mi je bila garancija da će uspjeti, normalno. Ovaj dio pogotovo. Hvala. Mi smo te pored vas, pored oraha koje smo snimili kod vas, vidjeli smo jagode. Čime se još bavite? Kažete još nečim? Sad se trenutno bavim još jagodom, znači nje imam oko 2,5 dunuma za berbu iduće godine i bavim se malinom. Nju tek sad imao sam nešto, idem na proširenje, sad sam sadio novu sadnicu.
Prije sam kooperirao, radio i krastavec je bio prvi. Njega sam sad malo zatajio, pošto radim jagodom i malinom. I kako se iskustvo ove godine sa te dve kulture? Pa ova godina je bila slabija na osnovu prethodne. Ali sve u svemu, čuj, ja sam kod kuće, ja sam čovjek invalid, moja familija, mi to radimo. Živimo, prodrećemo toga. Najvažnije pitanje je to što je plasirano ili naplaćeno. To je napravljeno, hvala Bogu, to se ispoštovalo, mada tu ima malo zataškavanja kod tih zadruga, ali uglavnom sve se riješi. Uglavnom se ja još radim 9 godina, kako se počeo s krastavcom i nastavljam i dalje s otim, s ovim jagodom i malinom, ali na kraju kraja uvijek dobijem sve. Vi kao invalid čovjek, usudili ste se baviti poljoprivredom. Da. Kako su vaše iskustva kad je u pitanju preporuka za ljude koji trebali se, možda su toga živjeti? Evo, konkretno pitanje. Pa ja imam, znači, ja i još 5 članova u kući. Znači, jedina je izvod zarade, znači ovo što radim. Znači, od toga živim i imam nešto kao PMG, kao invalid, ali to je skroz sitno. Znači, može se, samo treba... Normalno da se može. Kad je vreme. Može, normalno da se može. Tu ima, pogotovo kod nas ima zemlje koja džabe propada, koja se ne iskorištava nikako. Samo džabe zarasta, a mora se to posati. A garantiram ja svima ako god ovdje zasadi orah da će se primiti i da ovdje orah uspjeva. I orah i jagoda i sve ostalo. Dakle, gospodin Pandžić, svestrani poljoprivredni proizvođač, vidjeli smo puno domaćih koka, projektom i svašta nešto. A imate još nešto što nismo ranije primijetili. Šta je ovo? Kako je svoj sadno? To su trešnje ili hrustovi, mi po domaći zovemo hrustovi, imaju oko 100 stabala, imaju 3 vrste hrusta. Koliko se one moraju čekati da bi dala plod? Pa one od 3. godine već počne početni taj plod davati, tako da svake godine onda uvećava sve više i više. Pa je bilo već berbe kako je? Jes, bilo je već, ovo su prenešli, ja sam to imao u Todorovu plantažu, pa sam veći dio prednio od ozga, kad sam ovdje kupio ovaj metak, pa sam prenosio isto. Ono što želite sa orasima učiniti? Da. Pa u mene plantaža oraha broji 120 stabala, znači više od hektara ima površinu i 2009. sadnja išla, to je kalemeni orah, znači hibridni što oni zovu. Ima više vrsta ili to jedno? Imaju 4 vrste, ima pršivači unutra, tako da mora svaki 10 otprilike biti pršivač, tako da ima više vrsta. 4 vrste su stvari kod mene na mojoj plantaži. No vi specifičnu radnju obavljate s orasima, imate namjenu ih i nakon toliko godina premjestiti. Evo, pretpostavljam da imate razlog za to. Pa ima razlog na nezgodnoj parceli, nezgodno mjesto, slab pristup ima na te parcele i onda evo sad je krenula berba prva početna, to se sve pokrada ako nije blizu kuće, zbog toga i prebacije ne budu nadohvat ruke, jer se kare da ne budu pri ruci. Neće to šteti, je li to naučno izvedivo? Pa ja sam njih usporavao ove 2 godine tako da nisam ih pustio da puno rastu, tako da još uvijek ono što kare zadnja mi sad granica da ih prebacujem. Već dogodno je bilo kasno. Poljoprivreda se može, od ovih kultura kojima se ja bavim, malinom se može svakako dobro živjeti, super dobro. Sad jagodom se prije moglo živjeti, pa je onda došlo poremećaj cijene na tržište, tako da jagoda ispada iz igre. Znači malina je sad broj 1, zato što malina sva ide u izvoz i ona ima dobru cijenu uvijek. Pa da, ja sam prije 13 godina počeo s jagodom plantažno, masovnu proizvodnju. Svi se pitali šta je to, šta se ocrni po brdu. Kad dolaze ljudi gledali, čudili se, nismo mogli vjerovati kao pa kuće ja to plasirati, pa ovo, pa ono. I tada je bilo jako isplativo i bilo je da unazad 2 godine isplativo se jagodom raditi, a sad je već ove 2 godine unazad sad samo za industriju se radi, a to je cijena niska da bi bilo profitabilno, ima profitabilnih posla nego što je ta jagoda. Koliko ti 30% od očekivanog bilo ove godine? Pa imao sam ove i one tamo što sam kasnije, 10 tona sam imao, znači to je 30%, jer imam 23 duma maline, jedne i druge, rane i kasne. Je li moglo taj prinos pokriti troškove? Pa bilo je ostalo nije sve otišlo u troškove, jer berba je po kili, znači koliko se kila obere, toliko se plaća, znači nije bilo kad 30 tona ili 10 tona nije isto plaćanje, znači bere se po kili, onda koliko kila naliko zarade i toliko meni ostaje od kile, kao recimo, samo što bi normalno bilo više i za radnike i za mene. Jeste uspjeli naplatiti i komu ste plasirali? Jesam, uspio sam naplatiti sve i feningu i to, što se kaže, prije roka.
i Vrganj Promete sa konjodara je bio otkupljivač ove godine i zadovoljan sam i nema ništa negativno na njihovu stranu da reče, zato što stvarno ono se kaže prije roka isplatilo ove godine. I što se tiče naplate, ona ide sve bolje i bolje svake godine i ne možeš nateći proizvodnju, ne možeš tići kolika je potražnja malne.